Confederation Cup numukino rero mugiye gukurikira abafana ariko ntabwo mnibuze kubura gukurikira umukino. Mahia iri maze iminsi ivugwamo ibibazo ni Gor Mahia kugeza ubu ngubu uciye ku mbuga nkoranyambaga zabo bavuga ko abakinnyi. Uyu rero ni umunota ufashwe wo kwibuka Diego Maradona uherutse kwitaba Imana kabari yavana no murwanirwa inota umukino rero kamaze gutangizwa n'umusifuzi Suleiman akaba usenge kuko yabatwaye mu bikombe bya shampiyona uri mu gihe yabonetse ariko navuga ko no shot on target twigeze maze kuboneka ariko umunyezamu reka tureri kufra irabyara iki ha reka turere imbere za save igitego cya mbere cy'ikipe ya APR kibonetse ku munota wa munani w'umukino gusa gitsinzwe na save itsinzwe na Sefu kabari Niyonzima Olivier aka Sef ni utsinze igitego cya mbere cy'ikipe ya APR akaba ari ufunguye amazamu ku ruhande rw'ikipe ya APR Gashema Karozi bivuga uti Olivier Sef abakinnyi nka Manzi Thierry abakinnyi nka Jabel bafashije ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri mukino yaritewe na ya CAF Confederation Cup byashobokaga cyane ko rero kubazana mu ikipe ya APR hari boost ikomeye ndetse na experience bari baragize muri amarushanwa. Igitego Gor Mahia igeze muri hari ugaragara cyane kuko umupira utewe na Fitina Ombarenga ugeze kuri myugariro ikipe ya Gor Mahia ntiyabasha gukiriyaringa neza yewe na mugiye batanga umupira muri mashaka Okero ariko Prince ukina neza Omar arufata babugire Omar we kundi ikipe ya APR bwakina ya mukuru bwakinaga imikino ya CAF Confederation Cup ariko kwa Mutsinzi Ange atanga umupira muri murashaka Mangwenda ariko ntibyakunda Jabe wapi Ange mupira urarenga n'umupira muremure waruhawe myugariro w'ikipe ya Gor Mahia ugarura nabi Jabel arahagaze neza mu by'ukuri muri position nza gusa navuga ko ikintu kigoye nuko umupira ujuri direct ku munyezamu yiteguye gufata neza ariko navuga ko imbere za ikipe ya APR byari bikomeye ariko arakiza neza Kenneth ahindura uruhande arimo arashakisha nimero 18 Bertrand imbere za ikipe ya APR byari bikomeye ariko Sefu agifite umupira Sefu ahagarika umupira Sefu aracenga Sefu ikosa gufi bajya inyuma ibinini byose bitabigaruka reka turebe Mangwe n'umupira wase ariko reka Mutsinzi Ange ariko bati baraririye itayishyura iki gitego umupira muremure utanzwe nta muntu umwukozeho nta n'umwe Dani ahita awereza bukuru arawukoresha iki arawutanga kwa Dani Usengimana Dani yagerageje gufrapa umuzamu awukoraho uramucika ariko umupira utujya hanze ni corner y'ikipe ya APR Ombarenga unamugeraho Fitina Ombarenga ko umupira utanze ufatwa nabamyuga ikipe ya Gor Mahia reka turebe Gor Mahia mu kibuga hagati Gor Mahia atanga umupira muremure ariko ubona ko icyizere cyazamutse ifite umupira batangarira kwa nimero 19 ariko corner ya Gor Mahia nakubwiraga mu minsi ishize bavugaga ati giye bitewe n'ubuzima Manzi awukuraho Prince Jabel nawe ahitamo gusa byashobora ko Mangwenda ashobora kurenga ahangaha akigira imbere byabuze gutuma nibura abona uburyo abakinnyi be bahagaze ariko umupira haye Dani Usengimana ntiyabasha Gor Mahia reka turebe ikipe ya Gor Mahia yazamuye icyizere ariko ikosa rikomeye cyane ni Kenneth Mugambi ariko hejuru urabona uburyo yaragerageje Bukuru Christophe azamuye na APR ko muri Rayon Sport ntacyo ari cyo ariko muri APR wese bavuga ngo ryawe ryanzwe n'umwubatsi umupira muremure muri APR Jabel ariko bamukore kosa umupira mwiza cyane Fitina Ombarenga nitegura gutera n'umupira Fitina Ombarenga atebye abadefenseri ariko dushaka kuza kubona yongeye abakinnyi bashaka ibitego kubera ko kugeza ubu navuga ngo uretse Dani Usengimana ndetse na n'uyu musore umupira muremure ariko kosa nibyo navugaga uretse Dani igice cya mbere rero cy'umukino uri guhuza ikipe ya APR n'ikipe ya Gor Mahia
kikaba kirangiye ari igitego kimwe cy'ikipe ya APR ku gitego kimwe cy'ikipe ya Gor Mahia. Isimbuje ikipe ya Goma ikaba imaze gusimbuza aho nimero 23 ni Clifton Mieso akaba yinjiye asimbuye Comfort akaba ari kosari ya ikipe ya APR. Turebe umupira umutwe kwa Daniel Singman ugihanze na 17 mu ikipe ya Petro Atletico do Rwanda. Ubyongeraho ko yaguzwe menshi Jacques Tuyisenge kwa Mangwende ateshota kwa nyine aranyereye hanze bati nuwa gutereka imbere yizamu Meso yigiye mukanya asimbuye cyane asubiza muri bo arafata neza cyane Umar fayita hindura ikibuga vuba Omba arazamuka anapanda Omba Orenga arazamuka Omba reka igitego cy'ikipe ya APR. Umukinnyi w'ikipe ya Gor Mahia witsinze igitego cya kabiri cy'ikipe ya APR cya kabiri. It's the second goal. Ngubuko bigenza arazamuka Ombalenga Fitina The own goal scored in favor of APR. aratera nimero 12 Juma waruswa agiye gutera umupira ngo awusubiza imbere mu kibuga cyangwa se nibatekerezaga kusubiza mu kibuga nibatekerezaga kurenza izamu rya Oliechu yisanga Oliechu areba inyuma akura umupira mu rushundura garura hagati mu kibuga nawe arawushota arafata neza Umbar mbuye Nicolas Kipré akaba ahaye umupira muremure ariko kapiteni wabo Mugambi Muguna umupira uteye ni corneri ipe ya Goma yamubwira ati mu byukuri hari amubwira ibyo bagomba guhindura reka turebe umupira corner itewe na Laga ariko Jabe bamaze kugeza ubu amaze kwinjiramo abakinnyi babiri reka turebe Goma kapiteni wabo atanga umupira kwa Ochenga ariko hanze nimwe twegera avuze ati ni Katoto ati Aniseti Katoto reka turebe ubu n'ubyo urebona umupira cyakane kirangiza ya CAF Champions League. Reka abari nahanga rero tunasoreza iyi gahunda y'umukino wahuzaga ikipe ya APR itsindiye mu rugo ikipe ya Gor Mahia hano kuri stade ya ukaburangiye ibitego biri by'ikipe ya APR igitego kimwe Gor Mahia. Ikipe ya APR rero abakinnyi bashimira bati nibura mu rugo ntabwo umukino wa mbere True one, what went wrong to your team? I think one is I may say we are really happy with this result, although we have lost, yeah. But we have lost not in a bigger margin. 2-1 playing away, that's okay. And then APR was a very, very strong team. More especially, we could see it in the second half when they brought in Jacques, and they were more powerful going forward. Then, of course, I think. It was a balanced game. It was a balanced game because one, we defended well. That is what we were looking for. And then, of course, we are happy because we have scored away. That away goal is very, very important for us. Yeah. So what are you going to do to prepare for the second leg in Kenya? I think playing at home, we'll have good preparation for this match. We've seen how APR plays. They are so strong going forward. And we are going to work on that, more especially in our defending. But I felt that we could have stopped them on the flank, especially the fullback. I can't remember his name. He was a really box-to-box player. And the second goal that APR scored was through him. So one thing we have to see how we are going to stop him in Nairobi. Thank you, Coach. All the best. And thank you very much. I appreciate it.
Thank you so much. Rero ni umutoza w'ikipe ya Gor Mahia ati ikipe ya APR kimwe mu byo babarushije nuko yari ekipe ibashyiraho igitutu ibataka cyane, hanyuma kandi aravuga ati harumwe mu bakinyi bayo bo mu mpande babatesheje umutwe cyane, ari naho n'igitego cya kabiri cyaje guturuka ekipe ya Gor Mahia yitsinze. Ubwo yavugaga Ombolenga Fitina kuko naho igitego cya kabiri cyaturutse. Ati cyo tugiye kujya gukora mu rugo turajya kwitegura cyane kugira ngo tuzirinde mu bwugarizi bwacu. Hanyuma kandi ikindi yavuze nuko yizeye ko hari intsinzi bitewe nuko kuba umukino wa mbere batsinzwe ibitego biri ku gitego kimwe bakinjiza igitego hari amahirwe menshi. Uyu mwanya rero reka twakire umutoza Elad, ni umutoza w'ikipe ya APR kugira ngo nawe atubwire kuri uyu mukino. The first of all, coach, congratulations. Congratulations. Thank you very much. Congratulations for all the team and all dirigents and all APR fans. Coach, 2-1, what does mean this result for you? Je vous comprends en anglais, mais je vais répondre en français. No problem. Yes, 2-1, very good, très bon résultat pour un premier match de Champions League avec nos joueurs. Et on a pratiqué un bon jeu, on a encaissé un but, on a vu que nos joueurs, jour après jour, ils sont en train de grandir, ils gagnent de l'expérience. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est l'expérience qui a fait la différence. On a passé le premier examen très bien comme il faut. Je pense que les joueurs, aujourd'hui, ils ont gagné en expérience, ils ont gagné en maturité. Et si on corrige très bien ce point-là, je pense qu'on va faire mal à beaucoup des adversaires. Mais maintenant, c'est un match aller. Pour nous, c'est pas 2-1. Pour nous, c'est un nouveau match. C'est 0-0. Et on va aller défendre nos chances au Nairobi. What are you going to prepare for the second leg? Voilà. Maintenant, c'est un match aller, c'est fini. Maintenant, c'est un match retour. On va voir vraiment qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait. Et après, on va aller bien acharner avec beaucoup d'informations au Kenya. Thank you, coach. All the best. Thank you very much. Next time. Thank you. Next time. Arakoze cyane rero umutoza w'ikipe ya APR Elad aravuze ati abakinyi banje ni umukino bakinye neza, hanyuma kandi ati nabakinyi ubona ko bamaze kwigirira ikizere, nabakinyi bamaze kugira ubunararibonye, hanyuma kandi aravuga ati kuri ngewe uyu mukino navuga ngo uburarangiye ni ubusa ku busa niko we abibara. Ati ngiye gutegura umukino wo kwishyura ate formation nyinshi, amakuru menshi ikipe ya Gor Mahia namaze kuyabona, namaze kuyamenya. Hanyuma rero icyo bagiye gukora ni ugutegura umukino wo kwishyura. Umukino wo kwishyura biteganyijwe ko ugomba kuzakinwa hagati y'itariki ya 4 n'itariki ya 6 mu gihugu cya Kenya. Aha rero akaba ari mu ijonjora rya mbere aho ikipe ya APR umukino wa mbere kuri stade ya Kigali imaze gutsinda ikipe ya Gor Mahia ibitego 2 ku gitego kimwe. Umukino wo kwishyura rero nibaramuka basezerera ikipe ya Gor Mahia cyangwa se Gor Mahia ikabasezerera bakazahita bajya muri round ya kabiri. Iyo round ya kabiri